ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯦꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯅꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟड ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ असम की गुवाहाटी किलोमीटर चनी मरफुतरा रोम चलगा लेबा धुबरी डिस्ट्रिक्ट की फकीरगंज तंगसी अयुक अंगनबदा खंगहोदना मई चालकपदगी मफम अदुदा लेरंबा युम तरेत अमदी दुकान तरुक मईना तुमना चाख्रे। अमदी यूनाइटेड स्टेट्स की लनाई कंपनी अमना साजबा रोबोटिक लूनर स्पेसक्राफ्ट ब्लू गोस्ट था की लेमाइदा माई पाकना ताबा ngambagi damak अनौबा पुवारी अमा अमुक सेंबा ngамख्रे। कुरुमजरी ISCOM न्यूज बिरेंग ताबिरिबा ख्वाइपुमना मुपु तरामलोक जरी हौजिक पाउ संदोन पिजरी। चटलिबा था सिगी अमा अमदी अनिगी लोनबा अहिंग नोंग्याई मतुंग अद्वाइदा लमदम असिगी तोंगान तोंगान बा मफम कयादा अकनबा मवोंगदा अखक अरावगा कोनना नोंग नुंगसिदा मदि लेन ताखिबदुना मरम ओइरगा मफम कयादा मना मसिंग अमदी युम कुपलिबा GI सेट सिंग हुमदोखिबदगी अमांग अता कया थोख्रे। मरु ओइना लमदम असिगी लौमिसिंगना थाजरिबा येनसांग नापिसिंगदा पाक सना लेन मरम ओइदुना कया यामना मांग ताखनख्रबगी हाइबा अदुगी रिपोर्ट अमा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिंगना लागलिबा मार्च 5 फाउबगी मनुंगदा पिखलकनबा डायरेक्टरेट असिगी डायरेक्टर के देवदत्त शर्मना खंगहनख्रे। ngasi ISCOM news ka khanana unaba mata director ke devadatha sarmana phongdorappada hairiba district officer sing asidagi report ama kauriba si maru oina lamdam asida miyamna asugwana ringai jaraga sida lena maram oiraga lawmil singi mana mathum thajari basing adu kaya yamna amang ata thokhankrabagi haiba khangnana bane। पिखलकप रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना लौमिल सिंगदा याम्बा यामदबा कंपेंसेशन खरद ओइरबसु डिपार्टमेंट असिना पीबा यानबा लौखलकप खोंगथांगनि हाइख्रे। हौजिक याम वानरिगे मतमसिदा मणिपुर की लौमी चिलिनाव सिंगना मसाना मसाइना थाजरिबा पोट मही मरो मना मसिंग सिंगदु मांगदा ताकल लैबा तारगदी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न मसागी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन कंसर्न सिदा रिपोर्ट अमा पीबीदुना अथुबा मतमदा तांग 5 फाउगी मनुंगदा रिपोर्ट सी योनबियु हाइबसी डिपार्टमेंट की तरफदगी अमुकन हाइजरी लोइनना मसिदा पिरकपा रिपोर्ट सी अखोइना तांग 5 फाउदा रिसीव तौबसी गवर्नमेंट दा ऑनवर्ड सबमिशन तौरगा खरदा ओइरबसु अवाब कोकनबा कंपेंसेटरी मेजर अमा लौखटपा यानबगी अदुगुंबा रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट तौजगे हाइबगी सेम साबनी मसिदा याम पुनमना कोऑपरेशन पीबीयू तेंबांग बियू हाइबसी हाइजनी। हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंह हाइबदी इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर जिरीबाम अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबदा लेबा तोंगान तोंगान बा पुलिस स्टेशन सिंगी खुथांगदा लाखिबा खुदसुखलाई कया लेपतना थिनकटनरकपा लेपट्री। ngarang Imphal East district ki oina Porampat leiba SDPO ki office Bisnupur district ki oina Loktak project leiba Tara Suba battalion BSF na Loktak police station da Ziribam district ki oina Ziribam police station ki officer in charge ki Kuthang da Imphal West district ki oina Wangoi police station loinana Segmai police station da Khusukulai kaya pikhana rakhi खुदसुखलाई सिंह अदुदा SBBL नोंगमै सिंह नंबर 36 HE ग्रेनेड बाउफेंग वायरलेस सेट बुलेट प्रूफ जैकेट DBBL नोंगमै सिंह AK-47 SLR कार्बाइन 9mm पिस्टल एंटी राइट गन्स स्टन शेल टियर गैस सेल सिंह लोइनना नोंगमै मखल कया सिगी मैगजीन ग लोइनना काप यारिबा नोंगमै मरु कया याउरे। नाकलमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबोंग पुलिस स्टेशन कोलिबा अंड्रोगी करपुर सुंगफा मनाकी ngaria jingthaktage lo na thingkraba lalholo KCP People's War Group ki miyoi ani Manipur Police na fare haire faraba miyoi ani adudi yumnam Abung Singh atopa ming jingakpa jahi kuntra mapal amadi Thangzam Joy Kumar Singh jahi angkhaini thoine hairiba miyoi ani asi khutlai thindok thinjin tawba miyam dagi sankhai tumkhai tawba dak thengnana chenaba miyoi ngaktani मखोइदगी पुलिस ना मैगजीन का कोनना 9mm की पिस्टल अनि
Chinese hand grenade ani, kapa yariba 9mm ki nongmay maru tara, 5.56mm ki insas rifle ki maru tara galoy na insas rifles ki magazine amaga sufang bangamle haire. Amaromda Manipur Police ke atopa khutpu amana Senapati District ke National Highway 2 gi paring delaiba KSTC gi Fatahudi hundokfam mayada leiba Upper Katiko Karongdagi Miyoi ani brown sugar ni haina jingnaba potlam singa konana fare haire faraba miyoi ani dudi Biswajit Hazarika chahini futaruk amadi Irfan Haq chahi kuntra marine makoi ani dagi brown sugar ni jingnaba potlam sing yauba sapon cap kunga car amaka fangle haire. Assam Rifles amadi Mizoram Police Department apunba khutpu amana ngarang namidang jokhathar gi World Bank road tegi malemi kaithel delupa crore ahunga lakh hongfuma palom gi oigadaba heroin number 4 gram chambri marfutara ni thoi fagat pangamkhre hairiba heroin number 4 singadu miyoi ani khakna scooter ama puduna lakhibane adubu miyoi ani adudi nanthok tuna chenkhre fahauraba heroin number 4 singadu jokhathar police ta kutsina khre haire. Ngarang amadi ngasi gahing lona ba matung ayuk pung amarom taba matamda samgi Guwahati degi kilometer chani marfitara rom chalagalay ba Dhubri district ki Fakirganj da khanghoda na may chaglak padagi mafamadu da layramba yum taret amadi dukan tarok may natum na chakre may chaglak padu da gas cylinder kaya supokhay rakpana may chakpagi chang khanghen hengalaki haire hairiba Fakirganj mafamasida fire service substation amatalay taba maramna yum amadi dukan singadu ki pojay kaya may natumna chakhi adumakpu managadu daleriba Fakirganj police station ki miyoy singa mafamadu ki khunja singa na may muthat na pati phanaka na hotnaki adubungam khide hauzik fawbada may adu mataw karam na hawrakibano haibagi maram loinana may chakpa aduda senfam kayamuki pojay mang takrabagi haiba chapchana khangbangamdre. Rescue वगैरह संभव है ये अगबारी मानुष United States ki Lanai Company amana sajaba spacecraft ama thagilay maida mai pak na tabo ngambagi anoba puwari ama mukse mangamkre malang da matam kaya koipai paiduna leirupagi tungda mi yaudaba Blue Ghost haina mingthon ba robotic lunar lander asina ngarang March anida thagilay maida tiktakaidan taba ngamki. United States ki Texas Taleba Farley Company na sajab robotic spacecraft asina Singapore ki matamdana numidang wairam pung mari ka minute kontramari chatpa matam aduga Eastern time ki matung ina ayok pung ani ka minute kontramari chatpa matamda thagi awang ng pok tang basaruk taleba Mons lateral haina khangnaba may giching leifam Mer Christian gi manakta land toki Firefly Aerospace ki Blue Ghost mission 1 asida tha mamai gi lebak lehau changing tongnaba Khutlai Singh maisa ngakthokpa ngamba computer amadi thaga malemda leiriba atei satellite kayaga pau faunaba ngamnabagi changeng tobu yaba khutsukhulai suloinari January 15 da thagatkiba Blue Ghost mission asina thagi leimaida numit 13 ni chupna taduna leiraga lagliba March 13 haibadi mathang sayol gi lagliba irai numitta Prithibina thagi mamaibu numit ki mangal khanjintuna grohon la ka dauriba sigi asengba saktam sing lotion bada achoba thodang logani haina panari ing kumja lesingani kurithoi ki matungda hairiba numit March 16 amadi 13 ani ki marakta thoka dauriba grohon asi maru aina awang thangba madi kha thangba America da numidangi matamda ngaksangang na uba fangani haire Hojik loisilakpada maroba pau amuka hana pizari. Jadliba tha sigi ama amadi ani gilona bahing nongyai matungda takhiba lena lamdam asigi maru marang yan sangnapi kaya yamna amangata thokan khrabagi haibagi report ama
District Officer Sinapi Kalaknaba, Director Horticulture and Soil Conservation na pautak pikre. Assam ki Guwahati ki kilometer chani marfitara rom chatlagaleba Dhubri District ki Fakirganj da ngasi ayu angan bada khanghaudana mai chaklakpadagi mafam aduda leramba yum 8 amadi dukan taruk mai na tumna chakre. Amadi United States ki lanai company amana sajaba robotic lunar spacecraft Blue Ghost tagilay maida mai pakna taba bagidamak anawba puwari ama amuk semba ngamkre. Pungjasi fawbagyo na sandok chaba ISCOM News matanga sa daloy jere makataba pawgidamak ISCOM News po yang tada na lebiyo.